bos. Hei, tumben siang ke dia biasa naik gawe kene. Keur istirahat biasa. Kopi dah hiji kopi. Ya, ya. Aduh. Nas. Pang. Kuat bos. Rokok eueuh ge dibungkusan. Untung. Astagfirullah. Video di. Karyawan rokok untung. Pang. Mati rokok lagi ge. Karyawan. Bos. Teu mah ya kopi can beak di WA we ya. Asik pula. Rokok lah sabungkus deh. Naon? Filter. Kayaknya nyokot lah. Bayar atuh. Kayak nyokot lah cuma duitna. Aduh. Jadah teh. Mos. Naon? Tumben sih atuh mah motor. Tadi diuk di dia. Motor aing bana kempes euy. Aduh, sajian saya sigana ya. Bayar utang. Iya, bayar ya. Iya. Bayar atuh jangan selilang sebulan. 5 bulan modern. Sebulan keren. Ya baik. Kayak ayeuna nyokoti sabungkus kajen teu. Wow. Pura-pura. Balik. Goblok, kamu mah goblok. Keseturunan kalangan lodok. Kesian pihak kalangan badok. Tegap bersedok, dasar si goblok. Pura-pura. Jadi itu gelas tuh. Gajian ya. Ayeuna nyokoti sabungkus. Wow. Pura-pura. Gondang. Mana nih lah.